Rahnwet na. POhnpei. 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 Rahnwet Yes, na. tira orang lapakan misalkan sum ang KPC yung Rahnwet na. POhnpei. Iya kasalegye rakacho baros pachunan programen Rahnwet nan POhnpei programen KPC raka pura kasampalakan mawiwiyawi tetan mayaw mo yung POhnpei mona che gan pacho yung nan programen Rahnwet Panen yan walyan kichtiyo chiyan ki uyach nga saratan kay paniyo wow kon walan wow arakso kon POhnpei yu wow laptan kupuran pisanan kan ko Mohon kisabal madlakan nananagnan kanya ko. Actual wow choror to ka sabal machay ka na NY POhnpei karyawan ka na speaker, vice speaker o chawakan and 11 POhnpei legislature. Kachawan wow kisol ka mong labalap. Sabal labalap sila kan mong modstokan. Kachawan wow kisabal marchawan way sa. Rahnwet way sabal mangiyan so wow chayan kachin pilew kasamo. Li kasampal Yemen, Bachewan Waliento, POhnpei Women Council, Yay Mrs. Maria Tonre, Mawya Vice President, o Mrs. Bernardina Etzal, Mawya Secretary. And so such kan Bachewan Duke, Li kasampal Pukach, and kakan kape sa niyaralat, pero kasampal, me irabacho kanan men kay Rahnwet. Selinye, iya. Kami baca yang terdapat sahaja, ngai Maria Tonre, o Berno Edson, membangunan dilian POhnpei o punya KPC, ongwe, tame bangunan weekend membangun jodoh. Sebab KPC tame bangunan International Women's Day, terang dilian sampai POhnpei gamit paskiya way chekan. Kalanganan ko may Mrs. Tonre, ariyak matula o KPC yawawen International Day ya pain amawewe o chairman POhnpei. International Women's Day, taranan diyan sampa. Wiwiki Rahnwet diyan POhnpei pacar diyan sampa. Orang lucaibang kalangan kian nono kan serben kan riatai lia kan olime lia kaum dan masa sore lebih mana government dengan perusahaan kan dengan memuat. Kalanganan ko may Mrs. Tonre, kasarawipan International Day niya legal alite o chair po yung POhnpei. Yang memang sa masa kakacepe o lian POhnpei. Wifia wiarang kasampwal dawalit tayo, kasadata kasampwal li, katamanong kausan kan tetonwe kinutungata, kung para o kasampwalin liyakan. Kalanganan ko may Nagkaksansal tatong kan makasantiyak po yung open International Women's Day ng POhnpei Parwatch. Kalangan Miss Kalyo. Ibigban pa siya nga sa karatakan na siya mo pa siyang P6AH o ngayon Vice President in POhnpei Women Council. Pagkiyas kanta kita. Programen ng Parwatch pinanan kasada pagki Nasriyaw dan limau workshop na sabi ko na pang liyakan o lakan serikan serbin pulo-pulkan o ralkan na pinantiyan ng choro kaktachen wiko workshop naswano wiyaran labalak kapakat sarawi labalak ng samta na sabitan paskiyang liyan alamin ng POhnpei ni nonon motso. O pilrano siya murin sawas, murin kaudagan rano. Sagan, kacayang diyan alam kan kaudag the best friends o maukan na munin POhnpei. O Genesis, o pil parala kalapus. Niyan sa water sa pilbanwak sakis, sampu iniliyakan na kan donate sabis kita sin cumal na ye saliyo
rai sabe pun kap mawen rai kan ban saban para Tagat sensa kuasa me workshop kan kau nyawi ya tulak tebe chepta. Okay, nan program kau na petaparat priya kita sa puno mas riau led okay tuaw workshop kan bato wasame paliker Regan bato one KCC Kamorale Convention Center Iyo men China ka sa Christian government in POhnpei the national government bato paliker wasa congress kin bato ye abaliado iyo koko dapan kakuya wasan KPSS sa mantatonga may workshop conference ni Nasriyaw din limang Kalangan ko mo this is it son. Ebilgat sensa poita kan median mo in POhnpei kachiwan mo yata nan kara kan kachanar par me kachanar. kalangan Miss Kalil nan party sa malaro ayo leleto Rahnwet poita miya nakin liyaka kin nanchiyam akin sansan po project ka irakin aleta o wita taonki na bit towards project kin memaitin patrowan aqua farm miya poitan mutual na set wo kin longman patronan wenu sebil kabel ko Every person ni aray ban patrowan aray report nan we can workshop tama ko ita di ewo queen ay ban oralape ulian aray tiyo oralape aqua farm what waden na seto na longan lian waynu di ban patrowan bare longan ka pedro ka ke wata to ko ka ke tudong psych saya kata harvest koran kap cumalet aramas tin kap para kuasa koran KPSS yang aramas ni poitan pelalalar laman ko andangan wiayo wachai telegasi namen wain pacawan telegasi ko mga sinjumal na yo uros me inenen kaselen wandia ka naman pemwa right pinkin sasabis ki someone project pukanan wake matadani den la sokesa pe nitapeka kichi rebil poitan tatok rebil buya someone project in mangas na uya kita oil te virgin oil the men cake kan some toto kalian POhnpei yo biar nanpungan programen lika nakin uya ka schoolin POhnpei rebil uyang nan weka ya semen kan raipil tiarata semen ko tu rai sumbata rebil nananchi kaskuli ka por I kuino cha rebil kaskuli sumbata ki seri school ka omni POhnpei kareta seri ka I me team tora la ben pares inenen esai patron wai patron give to Cain and parokan gender with gender equality. Wo ke kaskulo len na school ka kay kat serve na pro nena para ni kaskul. Eri POhnpei pil sang ni puin nan council. Nyarai leo yang semen kan Israel kan nan we POhnpei nan kung sana ka na pratiarata sumpatak mau na kaskuli. Nen ni patron white and patron indigenous learning. Kalangan ko mo ebilgat sensan ka point testo bicarakan melian mo in POhnpei kendelong testo bay nan ram touch tenan ram kan Kay li soja kaktia toto kampanye mo capai rail kan miye tumen nan tumen bene nei kay wasa sa kinje maula soja mila rail nan mamiye kaproponiu atun malaw lima ka kasaleta aray tumaringi kan por kasaleta aray pun abi kailan nani upene oso sedali waliye magmiye kapal nan songan tegai bukat engkap kiar aray tumal umbar kalangan ko mo ebilgat sensan ni en POhnpei me komon ki
Takan katunga kasampalki tabe tatongkan tawiwiyakan inenenser nan amachingan no Kailangan miskalyo. Naripitin yang to ki peren ki ko ki lipin lel nan jaga nan Congress ni na bilyang patromo nan legislature bilayo mi rancheyo mi li na bil patromo kaunen nong nan kalien obiskan isitraban patroman mararay lak maiban traiban kak pilcher ko ki obiska pil terlime olang apin bonus ya ko ki kesempatan takai school na relelio tatok mau marawin dari bil butan bil yang terengki kelam di na kan patron kailangan ko Mrs. Conrad Akin kamakin nan laleyet unekin katunga lima kin kak kawit peni o apalita pwedeng DUWU o kaya nakin rai saman kukuakan maret sama nila bili makin porsche luyayo pwedeng tatok nan kausan tapi kuasakan maret tatok ya mungkin inenen poliki pengayaman di o bili akan makin kawit peni ini kasaleta pwedeng peni ini yo liang akhirnya peni ini kapungki o makisya ikin bitpon masuk. Halime kuya di song batak makin kas kulita sawan macay serika. Pildi buka kasampal. Ibil yang kesempat ki melen lima yang sombatak saman takya kaya ibacawan Congress nan finance nan bankan banjir tangka beli tapi aku pas poti bil songka makala bil niya bil kaun bil saman takka buka bil niya kaunen ya modal school Imenta school ko iray maka school ita nan school liapan nanti yang lel takeyo rai purotong POhnpei rai tiara bil tatok ka school imo sangi ka school mawan kalian education sabil kalangan ki pwede pwinin libil yung education no cheche samanta tatok ka pwede linan ka school po masocha ka education te kalian sombatak mau serika bilban sojo pwede mau kalangan eran kabesa kasampalakan kakak sainsan Yamon iray o lakan te iray pucha lokol ka neban sa weste pucha ngata iray sa rebel pulo liyakan ng POhnpei. Kailangan olakan o putangkan pangkakwaw ki rong liyakan utungata aray men kayang o aray tumal men kayrol kan perengkak pilpuita o kasaleta aray soto utung magkacapai aray kan Mola kan ucapkan dan kasaleta me resoto utung sangat motif bukan apa nen kaina kita mau usahan keusahan karena o ucapkan bambu kaira tasangan mata Kalangan ko may dami kasampal ki te yaga chepen kanian kamarain o maray sa machay mo sa rebel pulo kan. Dami kacep dan kalian kamarain ibig kabim do pwede kalian kamarain Yaran bil kaskuli serikan ekiyang serimen deserimen na nanti confident uwaki bebem na ang kakuya tatok na ran oraman kiyuran kaskulo ang kiyang rail school mau te bebem mau metami pilata iban kaskulen sungkatako ban aletinan kaskulo iban kap tiyak ay tatok na iban imetawa may kakaya euran dari kaskul dengan kesempalan serbayan mayat kuman melau cai nono kapil kongwang itu serika melet sabun macai serbayan pulau en melau yang kan kela takai school mereka yang kai tekcekan den tikriyo me rengkap den takai kaskul merban orang yang euran o melau ran puroto tatok saparai
POhnpei dengan. Kailangan ng liya ko. Ebilkat sensan, yung mga saban machay government, business, o kung sanakan, evans, sa wasa liya kan kayurtaan liya. Ini kesempat cahaya ne upene, puna liya kaking saya kapalakan, ak cahaya ne upene nantalian wasakoros na kenkak kakairata tetap ngawong saban machay serikan niaran kan kaila takayan studio, ma pinsapot ko kemia ka school college, ada rebel kan kaila peye yon nan waiko, ak cahaya kau nakata. Tetap dengan kak repuratos sama saya POhnpei yo tatang ke serika engkak purato tatang kau nak kataran tatang ya ramen sebenarnya pergi pergi pitch no ke palian POhnpei government POhnpei o wasatay kan men private ka friend kau nak kata tatang mau Napilpan, aray poy pin tarakiyan school na takay school na releliyo. Kung saan tatongkan di mauki aniya mo kusunat yung mabangka. Utong ata liyakan ang daking no perki tatok wasakan menanopis dan wasakan bisnis kan. Pabangka na niya men barera pumindi. Ni song kay tingkawal kay kakwalatanan wasan totong kano mamiye songan perere kay sangan upiskan desanan yang mot ko posan ko bungkan buat iredi yaremen yadang mungkin sampai rai Kailangan ng liya ko, ewan kalalapak niya mawyawal ya pendiyan POhnpei Rahnwet nan radio. Ya macam kawai tahu sarapin propulkan mabani orang yang kau nusun kawai ten saban macai POhnpei Sarawak. Kamelele magayu ka sampuan yan ninangi tatakiyu baranki o nantiyan kanakala beri school ki tataku o yan kapoy dalale o yan sa Manila o dami bangkap kasku di kiara masuk dalam beda tu ini patron melen o wewe o itu ngali bangkap saya salah tarik alamasakan wewe me imemelen isu tu kena datang yang kaput di kasku di o ini perantu ya sampai cuma tato nanderot o ime kamelele me pepe alamas kesempat inangi uya o medelen Ay yan kabaca-bacong serapin pulawulkan may binanti yang kanakela school o kayo mulki kauna o believe in yourself na kakak len one school ka school na kadan pilataw o chama-chaman ay sukaras na kung may lalang kapal kakak pwede kauna kin pupurki challenge kin chaman o kabakap na miye kapal try kin lalang so na mausang believe in yourself that you can reach your goal. Kailangan ng liya ko, kayo sa tunanaran kalalapak, tama kung makasikan mo taplate change, tabangan pilkakan kamau sang tama miye ong liyan POhnpei nan para kan lepan pachoto. Ong ye ayren sawasong ire tani yanane serabin korasen nanjiyam pweki aramas pin retire ak mailan ka pin wulian rayo ka kateyala kamarain kante kukuhakan retas pachalala ansawat terakach-kachlala ansawat ak mail memurkan yang kak step up o wulian rayo niya mail kamedele makakak Ijeme kapatianan irawo magtay oras anana minimin pene sawas pene we asan kosan kanan kaita kahit ingin sarabin banan siya dapat banan siya na balik oras pandan tut pene minimin pene dan weyo ba kaita Kailangan ng liya ko muna siya ibang care program. Niya chira ko na ng sensan. men kailangan ki
yang station with Yansos. Malanwa and POhnpei state government, Kabina of Liangyakan, of national government, option president, of social affairs in FSM, of POhnpei, of Mrs. Merlin Abelo Alfonso, Colonia Town Government, FSM TCNI, EMU, UNICEF, FSM OEM, Embassy and PRC, Australian Embassy, Public Safety, COM, PIHO, Department of Health and CT Program, POhnpei Social Services, South Pacific, SPC, P6AH, o within Ligaros ng POhnpei, o umonsokan, o Parusye, alahanan Puramay, O sepin duka Karusye and Pachem Nasriyaw dan Wano o Bitsarawi. Esotre Rishdi Sam Wekopon Karus and Pachem Seduka Winili Duka Karusye and Pachem workshop for pwede Song Jojo na kasedentan paratanan kaskulen ng Wiko o may child banaleta ka school po ko tatongki ng para jod para Kailangan niya ko, kailangan ng kupot chorus. Image magayang sa kalasang machay program ng Rahnwet ng POhnpei. Program ng kabese iragka para sa palakan. Magkaguyuyawit at anuyawan ng POhnpei. O sa batya wal dukulugar siya ko purakan ng kachin sa tali radio P6AH o nan-kaunagtan program kasang pachikan. Kalangan o kaselenia. Bahkan misalkan Zoom yang KBC yang Rahnwet na. POhnpei